I greet you all in Jesus' wonderful and Jesus' lovely name. What a privilege to be together this morning in the house of the Lord. My prayer is that God will bless us. Ja, dat die Here ons seën en met ons sal ontmoet soos hy dit graag wil doen. Ek wil vanmôre vir ons 'n gedeelte saam lees uit die woord van die Here en dit in Lukas, die 24ste hoofstuk, verse 44 tot en met 49. Lukas hoofstuk 24, verse 44 tot 49, Luke chapter 24, and we'll be reading from verse 44 to 49. Luke 24 from verse 44 to 49. Lukas 24 vanaf vers 44. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir u geleesde woord. I want to pray, Lord, that you will bless your word in our hearts, that you will truly use your word to form us according to your will. Here, u is die pottebakker, ons die klei, vorm ons tot u eer en wees u in en deur ons verheerlik. Ek wil bid dat u asseblief die spreker in ons midde sal wees, in ons harte, in ons ore, in ons gedagtes sal wees vandag. Dat ons u stem en u stem alleen sal hoor, is my gebed in Jesus se wonderlike en ook verheerlike naam. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil vandag se boodskap omtitel Onderweg na ware lewe. Onderweg na ware lewe. I want to title this message On the Way to True Life. On the way to true life. Who among us can say that we have found true life? Who among us can really say that we have found true life? I'm not referring to having glimpses thereof, but really living the life which God came to give us in Jesus Christ, our Lord and Savior. Today I'd like to share with us what the greatest barrier is for us in reaching true life. Let me make this clear from the onset. It is not the only barrier, but I believe the greatest barrier that prevents us from reaching true life. And furthermore, I'd also like to share with us certain requirements for us to follow in order to reach the life the Lord wants us to live. This true life
isn't purposed for certain people only. This is not purposed for certain people only, because God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ewige lewe begin nie in die hiernamaals nie. Ons sê ons streef tot ewige lewe. Ons wil die ewige lewe beerwe. Ons wil eendag in die hemel kom. Maar ewige lewe begin nie in die hiernamaals nie. Hierdie is dalk so 'n bietjie 'n verskywing van 'n paradigma van môre wat in ons binneste, in ons verstande moet plaasvind. Want jy sien, ons is veronderstel om die dag wanneer ons gelowig geword het, te begin lewe vir ewig. Dis nie asof ons nou net deur aksies beweeg en dan wanneer ons tot sterwe kom, opgewek word tot die ewige lewe nie. Here roep ons nou reeds tot lewe in Hom. Ons sien in die evangelies hoe dat Jesus aarde toe gekom het en vir ons kom leer het deur woord en deur daad hoe om ware lewe te vind. Tog is daar een groot versperring wat keer of maak dat ons in hierdie lewe nie noodwendig of altyd en volkome daarby uitkom nie. Toe Jesus vir sy disippels begin vertel het dat hy gaan moet ly, dat hy gekruisig gaan moet word, sien ons van Petrus om op sy, hy vat hom een kant toe en hy staan Jesus teer tot so mate dat die Here Jesus hom bestraf en vir hom sê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God. Ons vind dit in Matteus hoofstuk 16 verse 21 tot 23. Due to this barrier that I'm referring to, the disciples were very distraught after Jesus was crucified and also buried. To them, they have reached the end of the road. Instead of realizing and knowing that they've merely reached an end of the chapter and were entering into a new phase, a new chapter of life. As they came to this point, they lost any sight of true life they might have had up to that point. Nothing mattered anymore. And they tried to find sense in life, but couldn't. Due to this barrier, they could not see beyond. They could not comprehend, they could not understand, and they could not move forward. And therefore nothing mattered anymore. Even while they tried to make sense of life, but they were unsuccessful. To make matters worse, they even received news from different people that 3 days after Jesus' crucifixion and burial, that He rose from the dead.
That was something totally unheard of. Nobody has ever risen from the dead, and they could not understand what was going on due to this barrier in their inner being. Even when Jesus appeared to them, they were so confused and stood in disbelief, and nothing made sense. Nuwe goed gebeur. Nuwe dinge is besig om te ontvou wat nog nooit van tevore gebeur het nie. Want jy sien, nog nooit het iemand gestorwe en self uit die dood uit opgestaan nie. Ja, Jesus het dooies opgewek. Jesus het mense uit die graf uitgehaal. Maar hy sterf. En hy staan self op. Iets totaal onbekend. En die disippels moes eers vertuig word. Vir Filippus moes Jesus sê, steek jou hande, jou vingers in my hande en in my sy, sodat jy kan glo. Want dit was ongeken. Jesus het nodig gehad om hierdie versperring wat hulle vermoed het om aan te gaan, te verwyder. Maar tog vind ek dat hierdie selfde versperring keer op keer weer sy terugkeer tot mense se lewens maak. En dit sluit, liewe kind van die Here, ook vir u en vir my vandag in. Jy sien op verskeie plekke in die Bybel, selfs in ons geleesde gedeelte, sien ons hoe dat hierdie versperring in mense se lewens bestaan. Ja, selfs in die gelowige se lewe. Toe Jesus met sy disippels in gesprek is, ons lees daarvan in Lukas 24, terwyl hy hier met hulle praat, verduidelik hy weer aan hulle die skrif wat op hom betrekking gehad het. Hy sê in vers 44, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het. Die Here Jesus het dit op 'n vorige geleentheid met hulle gedeel. Hulle het Moses, hulle het die profete, met ander woorde, hulle het die geskrifte gehad, hulle het dit gelees, hulle het dit gehoor, maar daar was 'n versperring wat gemaak het dat hulle nie kon begryp nie. Then in Luke chapter 24 verse 45, Jesus took away the barrier. What was this barrier? Verse 45 said, then he opened their minds to help them understand the scriptures. He opened their minds. Have our minds been opened to the word of God in our lives so that we understand our circumstances, so that we understand life, so that we understand what is happening in us and around us? Do we truly see the fuller picture, or are we so set upon the problems and the challenges that's before us that we cannot see beyond? The disciples were at this point where they could not see beyond the grave. Even after Jesus rose, they still did not understand the scriptures, but then Jesus met with them, and as he met with them, he opened their minds and helped them to understand. Do we seek to understand, or are we believing
the lie that we shall never be able to understand the Scriptures. There are people walking around, going around, proclaiming that you cannot understand the Word of God. Whereas the Word of the Lord is very clear that we are able to comprehend, to understand. The Lord never spoke in secret, and He does not use secret language. He speaks in a language we can all understand. Once the disciples understood what happened, they were able to move forward. But as long as this barrier of not understanding remains, people are held back from true life, just like the disciples were held back. Having an understanding in one area or having partial understanding will also prevent us from reaching true life. It's not just understanding one thing and then build the whole gospel around it. It's not just understanding one verse and then say, I understand God's word. I have to look throughout Scriptures. People say that it's difficult. It's not. From the book of Genesis, from Moses, right through the prophets, right through the Psalms, the prophecies went out about Jesus' life here on earth. But the people could not see it, for their minds were not open. And Jesus came to open it. Nadat die Here Jesus hulle verstande geopen het, het hulle die gebeure wat tot op daardie punt gebeur het, begryp en verstaan. En daarna sê die Here Jesus vir hulle, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag in die hoogte. Vers 49 van ons geleesde gedeelte. Weer word die disippels gekonfronteer met iets niets. Nie net kom die Here Jesus en open hy hulle verstande om die verlede te verstaan nie, maar hy kom en hy konfronteer hulle met dit wat in die toekoms gaan plaasvind. Hulle word gekonfronteer met iets niets. Jy sien hulle by Jerusalem toe gaan, omdat Jerusalem die beginpunt was. Vers 47 sê, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. So hierdie boodskap het in Jerusalem begin en daarna moes dit uitsprei na al die eindes van die aarde toe. So hulle moes Jerusalem toe gaan omdat dit die beginpunt was. Maar hulle moes daar bly, totdat iets niets gebeur het. Hulle moes wag op die belofte van die Vader, het Jesus gesê. Kom ons wees duidelik oor dit vandag. Hulle het nie geweet wat hierdie belofte behels, of hoe dit sou gebeur nie. Ons almal is dit eens en ons almal verstaan dat hierdie belofte
na die uitstorting van die Heilige Gees waarvan ons lees in die boek van Handelinge. En ons sien hoe dat dit op die dag van Pinkster gebeur het. Ons weet dit moet gebeur. Maar die Heilige Gees was tot op daardie stadium nog nie uitgestort, soos ons leer en sien in die boek van Handelinge gebeur het nie. So dit was iets niets. En hulle verstande moes geopen wees om self dit te kon verstaan en te kon insien, anders sou hulle dit nooit deelagtig geword het nie. The disciples understood this, and so they could meet the requirements set by the law to enter into true life. Without understanding, we cannot and shall not meet the requirements to seize true life. The true life which God gives. However, we need to decide whether we would seize the moment to seek true understanding that leads to true life. Having the understanding is possible. All of us can have that understanding, which God and God alone gives. All of us can have that. We should just seek after it. True life is not found in anything that this world offers. True life is not found in anything that this world offers. Nor is it found in anything that is man-made. In fact, Jesus said, He would, after He leave, He would send the Comforter who would lead us in all truth. When the disciples understood this, they acted accordingly. But what did they do? What is some of the requirements we need to meet? Hulle vertrek daar van die Olyfberg af, nadat Jesus opgevaar het in die hemele. Vertrek hulle van die Olyfberg af, en waarheen gaan hulle? Jerusalem toe, om die belofte te ontvang. Die belofte wat lei na ware lewe, kan ek sê, nie mag in Jerusalem. Want dit was die beginpunt. Hulle was getuies van wat gebeur het tot op daardie stadium en wat daarna moes gebeur. En daardie getuies moes uitgaan en daarvan getuig en dit die hele wêreld invat. Wat verstaan hulle in Jesus se opdrag? Wat moet hulle doen? Eerstens hulle moes Jerusalem toe gaan. Ons lees in Handelinge dat hulle gaan na Jerusalem toe, na die boorvertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Daar waar hulle altyd met Jesus ontmoet het. Kan ek jou vra vandag, waar vertoef jy? Waar vertoef ek en jy in ons lewens? Waar ontmoet ons met die Here? Ek praat nie van daai eenmaal in 'n leeftyd ontmoeting soos wat Saulus gehad het op pad Damaskus toe nie.
Ek praat nie van daai eenmaal in 'n leeftyd ontmoeting soos wat Jakob gehad het by die plek wat hy Bethel genoem het nie. Ek praat van waar ontmoet ons met God elke dag. Is dit in jou binnekamer? Is dit daar buite in die tuin? Waar is jou plek? Die disippels gaan daarheen. Hulle gaan nie net Jerusalem toe nie, maar hulle gaan na die hoofplek waar hulle gewoond was om saam te wees. Wat gaan doen hulle dan? In die hoofvertrek is hulle wagte. Om te wag is seker een van die moeilikste dinge vir u en vir my in ons lewens om te doen. Kan ons dit baie kras stel? Mense sê maklik, ek haat dit om te wag. Mense verpest dit. Kyk, as ek iets wil hê, wil ek dit nou hê. Ek wil dit nie môre hê nie, ek wil dit nie volgende week hê nie, ek wil dit nou hê. En dis wat ons laat doen. Dis hoe ons is. Maar om te wag, deur dit berei die Here ons voor vir die toekoms wat hy vir ons wil gee. Deur te wag en deur ons te laat wag, bring die Here ons op 'n plek waar ons in gereedheid kom om te kan ontvang wat hy vir ons wil gee. Maar as ek dit ontvang en ek is nog nie gereed daarvoor nie, gaan ek dit nie kan gebruik soos ek moet nie. Maar om te wag, liewe kind van die Here, beteken nie net om te sit en niks te doen nie. Wanneer ek wag, dan moet ek myself daaraan herinner dat God is God. Die psalmdigter sê, erken en weet dat ek God is. Be still and know that I am God. So to wait is to realize and to remind yourself that God is in control of all things. Jy sien, wanneer ek wag dit is, dan groei ek in my geloof, want geloof kyk uit en bly hoop vir dit waarvoor ek wag. As ek dit reeds ontvang het, waarvoor wag ek dan? Waarvoor hoop ek dan? Ek kan net wag op iets wat nog nie myne is nie. In waiting, God reveals to us anything and everything that we should rid ourselves of. Anything that we should lay down. Because sometimes the things that we hold on to prevents us from receiving the true life which God wants to give us. In waiting, we remove the barriers, or even God removes the barriers in our lives. For you see, revelation convinces us to lay down what does not honor or glorify the Lord, or does not lead us to true life. When waiting upon the receipt of God's blessings, when we wait, the waiting at times, the enemy wants to use the waiting at times to take away our hope and our expectation. Want ons kan ongeduldig. So baie keer wil die vyand selfs dit wat goddelik gegee is om te wag
op die vervulling van God se woord, om te wag op die ontvangs van God se seëninge, om te wag op die belofte van die Vader. Want die vyand kom skep in 'n uitdaging of iets leliks sodat ons hoop en verwagting verloor. But you see, in waiting, when we want to lose hope and expectation, we have to remind ourselves of what God has previously done in our lives, and reminding ourselves will strengthen us to remain true to Him. Keep waiting upon Him. But the disciples did not really wait. They also prayed. They gathered together and they prayed. Each one of them did not pray about his own needs and desires. They prayed in one accord. In Handelinge 2 lees ons dat Lukas sê vir ons, hulle het eendragtig by mekaar gekom in gebed. Ek sien hulle vergeet van hulle behoeftes. Hulle sit hulle eie node en begeertes eenkant, want jy sien begrip, verstaan, help ons om te besef dat ons omstandighede nie net daar is om ons visie te beperk nie, of ons oë van die Here af te haal nie, maar ons omstandighede is dinge wat God gebruik om ons te lei tot hoër hoogtes in Hom. Om ons te lei tot ware lewe. Ek kan egter nie net wagtend en bidend wees. Ek moet altyd weer bid. Bid om te verstaan. Bid vir 'n geopende verstaan. Sodat die verstaan nie sal terugkeer om my te keer om te kom waar God my wil hê. Die disippels kom saam en hulle wag op die belofte. Wat was daar die belofte? Krag. Ja, maar nie net krag. Die ontvangs van die Heilige Gees. Ja, maar nie net dit nie. Jesus sê vir hulle, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Wat is daar die belofte? Herstel. Herstel. Totale en volkome herstel. Wie van ons kan vandag staan en sê, ek lewe vir hierdie aantal jare op hier op aarde, en in hierdie aantal jare het ek nog nooit seer beleef. Het ek nog nooit teleurstelling ervaar. Het ek nog nooit 'n fout gemaak nie. Het ek nog nooit afgedwaal nie. Niemand nie. So God wants to restore His children. To what? To the original way He created us, according to His image. To be just like Him. He calls us to be just like Him. Therefore He says, be holy, for I, the Lord your God, is holy. God wants us to be like Him, but we can't do it in ourselves, in our own strength. We need to do it through His conviction. He has to open our minds.
to understand, and then to come to the place where we can meet with Him, to wait upon Him, to pray in one accord, to long and expect for His restoration and working in our lives. What are you longing for in life? What do you desire? Do you long for true life? Are we en route to true life? Or does the barrier in life prevent us and holds us back? Is ons onderweg na ware lewe? Of is daar 'n versperring wat ons laat afvolg? Waar bevind ek en u onsself? The disciples were derailed, but the Lord brought them back when He opened their minds to understand. Let's seek Him om ook ons gedagtes en verstande te open om te verstaan. Want Hy roep u en my tot ware lewe. Kom ons bid. Father, I thank you for your word. I thank you that you speak into our hearts and into our lives. Maar Here, ek bid ook vandag dat u ons oë en ons harte, ons verstande sal open. Here, om te kan sien, om te kan verstaan, om te kan begryp die dinge wat op u betrekking het. Here, om te kan verstaan die dinge wat oor ons pad kom, dat dit nie net daar is, Here, om ons soos die Engelse sê te derail nie. Here, dis nie net daar om ons van u weg te trek nie, maar baie keer wil u die omstandighede gebruik om vir ons te wys dat u kan alle dinge doen. Want u het gesê geen ding is vir u te wonderbaar. En Here, so wil U ons lewens gebruik, elkeen individueel tot U eer, om ons te lei tot ware lewe. Help us, Lord, to truly seek after Thee, to truly long for Thee, and to truly find true life. Open our minds, open our hearts, open our eyes, open our ears to see, to hear, and understand. Be blessed through the way we go forth to honor you. Here, kom help ons. Selfs al moet ons ook in nuwe dinge inbeweeg, soos wat die disippels in nuwe dinge moes inbeweeg, om uiteindelik die getuies te word waartoe U hulle geroep het. Help ons, Here, om dit ook te kan doen tot U verheerliking. Sal U asseblief die naprediker van hierdie woord wees, sal U dit in ons harte bære. Sal U met ons wees waar ons nou gaan verdaag en elkeen ons onderskeie weer gaan. En sal U ons op U bestemde tyd weer saambring. Dis my gebed in Jesus se naam. En ek dank U.